Yes, reka mbasuze kandi mbifurize igitondo cyiza kuri mwebwe mwese mukomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe hano kuri Bijou TV. Twizere ko mwaramutse neza ndetse mwagize n'igitondo cyiza cyane. Turi mu gitondo cyo kuwa kane, turi ku itariki 19 ukwezi no kwa gatandatu umwaka wa 2025. Ndabaramukije mwese kandi mbifurije ibihe byiza. Hanyuma rero munyemerere mbagezeho amakuru azindutse avugwa, amakuru akomeje kugenda agaragara haba hano mu Rwanda, mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no hirya no hino. Turebera hamwe rwose bizindutse bivugwa. Mbere yo kujya mu kazi kawe cyangwa se utangira izindi gahunda, nyemerera nkubwire bimwe mu bikomeje kugenda bivugwa. Munyemerera aya makuru nyahere mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi hari abantu bakekwaho kuba inyuma y'igitero cya grenade cyahitanye abantu bagera muri 3 mu muryango umwe, aba bamaze gufatwa. Mu gihugu cy'u Burundi hakomeje kugaragara ibibazo by'umutekano muke, ariko ku rundi ruhande inzego z'umutekano cyangwa se inzego zigendereza niko bazita, zamaze gukora akazi kazo neza ku buryo abantu bakekwaho kugira uruhare muri ibi byaha bamaze kugenda bafatwa. Bibaye mu gihe mu gihugu cy'u Burundi hakomeje kugenda hikangwa cyangwa se hagaragara ubwoba bwinshi, aho bavuga ko hashobora kuba harinjiwe n'abiganjemo muri Redi Tabara ndetse n'abandi bagiye batandukanye biganjemo basanzwe barwanya ubutegetsi bwa President Evariste Ndayishimiye. Kugeza ubu muranyemerera tubyinjiremo ndetse tubigaruko mu buryo burambuye cyangwa se mu buryo bwimbitse. Hanyuma kandi muranyemerera mbabwire ibindi bigendanye n'imirwano ikomeje kubera hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahitwa Buhimba. M23 yarasanye amasaha agera kuri 4 n'abawazarendo. Ibintu birakomeye, ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera. Yemwe rwose murananyemerera turebere hamwe ibikomeje kugenda bigaragara hano mu burasirazuba bwo hagati, ari intambara ikomeje kugenda yaka umuriro, ibintu bikomeje gufata indi ntera. Aba bagabo bose bakomeje kugenda bagaragaza ko buri wese yamaze kwibika ibiturika kandi byinshi rwose, haba Irani ndetse na Israeli nk'uko byamaze kugenda bitangazwa. Intambara ikomeje gukomera ndetse no gufata indi ntera, ndetse abakurikiranira hafi ibera mu burasirazuba bwo hagati bavuga ko mu gihe nta cyaba gikozwe iyi ntambara yatuma ibintu byongera kuzamba, mu gihe kandi intambara iyo mu Burusiya ndetse na Ukraine nayo ikomeje kugenda imara igihe kirekire, ndetse akaba ari imwe mu ntambara yangije ndetse ikanahitana ibintu byinshi cyane. Ikaze kuri mwebwe mwese rero mudukurikiye muri kino gitondo, abari mu Rwanda, abari mu bice bigiye bitandukanye hano ku mugabane wa Afurika, mwese ndabashuje kandi mbifurije ibihe byiza. Abadukurikiye namwe muherereye hirya no hino mu isi ku mugabane w'Uburayi, reka buri umwe wese mwifurije kumererwa neza, mwifurize umunsi mwiza cyane. Reka nkwibutse gukanda subscribe niba rwa mbere ugeze hano kugira ngo ubashe kuzajya ubona amakuru nk'aya ngaya, ibiganiro nk'ibi ngibi, amakuru agezweho. Hanyuma niba utameze neza komera kandi wihangane, nkubwira ngo uyu mwanya n'ibintu bitameze neza uyu munsi cyangwa se ejo, rwose ibintu bishobora kuba byagenda neza cyane. Nyemera rero amakuru n'ibiganiro byacu rwose tuyahere by'umwihariko hano mu gihugu cy'u Burundi, ahakomeje kugenda havugwa ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Ngira ngo abantu benshi biganjemo abanyarwanda bakunze gukurikiranira hamwe inkuru zigiye zibera hano mu gihugu cy'u Burundi. Ubusanzwe usibye kuba ari igihugu dusanzwe duhuza ku mico igiye itandukanye, ni n'igihugu cy'abaturanyi ku buryo usanga mu bigenderanire imeze neza u Burundi ndetse n'u Rwanda bikunze guhahirana mu buryo budasanzwe, ndetse abarundi benshi bakaza guhahira mu Rwanda ndetse n'abanyarwanda bikagenda uko. Ariko kandi inkuru z'u Burundi n'u Rwanda zongeye kuvugwa cyane mu mwaka wa 2024 ubwo imipaka yafungwaga n'igihugu cy'u Burundi yo ku butaka, aho u Burundi bwongeye kwagiriza cyangwa se gushinza u Rwanda gukorana ndetse no kugerageza guhungabanya umutekano w'u Burundi. N'inyungu u Rwanda rwamaganiye kure ruvuga ko nta shingiro zifite, ahubwo u Rwanda rwamaganira kure ibikorwa by'u Burundi, aho u Burundi bukomeje gufatikanya n'imitwe yiganjemo irimo nka FDLR yagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka wa 1994. Ibi ubwabyo byakomeje gukurura umwuka mubi, maze bituma bwana Evariste Ndayishimiye afata ingamba zikakaye koko. Ariko bamwe mu basesenguzi babona yuko Evariste Ndayishimiye ibintu yakoze ari ibintu bitari byiza, kuko byanabangamiye ku ruhande runini cyane abaturage b'igihugu cye, abaturage b'abarundi nk'uko bigaragara. Kugeza ubu rero mu Burundi n'ahantu hakomeje kugaragara ibibazo bigiye bitandukanye byiganjemo ibura ry'ibikomoka kuri peteroli, ibyo bita ibitoro, amahera mvamakungu cyangwa se amadevize. Hakomeje kugaragara ibibazo by'umutekano muke, kutumvikana no kutihanganira mu bya politike, ku buryo kugeza amagingo aya ngaya ibona yuko n'amatora akomeje kugenda aba ashaka kuzakomeza guteza ibibazo ndetse no kuzana ibindi bibazo bigiye bitandukanye. Hanyuma rero hari inkuru zimaze imisi zivugwa kuri bamwe mu bagerageje gutera amagrenade mu gihugu cy'u Burundi. Benshi bati Redi Tabara yinjiye mu gihugu cy'u Burundi, abandi bati n'abandi basanzwe barwanya ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye. Icyakora witegereje neza ku bw'amasoko yacu cyangwa se ku bw'amatoza yacu ubona
yuko iki gitero cyaje kirombereje cyangwa se kibasiye umuryango umwe. Ni igitero cya grenade cyabaye mu ijoro ryo kuwa kane hari ku itariki ya 12 Kamena mu mudugudu wa Bibara komine Mutumba intara ya Karusi mu burasirazuba bwo hagati mu Burundi, cyahitanye ubuzima bw'abantu bagera muri batatu bo mu muryango umwe. Abandi bantu babiri rero barakomeretse bikabije muri icyo gitero, kandi abantu 7 ubu ngubu barafunzwe mu gihe gikorwa iperereza nk'uko iyi nkuru tuyikesha COS Medias Burundi ikomeza kugenda bivuga. Abayobozi barimo gusuzuma impamvu rero yateye ubu bwicanyi, ngo ishobora kuba ari kandi ari amakimbirane ashingiye ku butaka, mu gihe abandi bavuga yuko ari Red Tabara cyangwa se ari Red Tabara ikomeje kugenda yinjira no mu gihugu cy'u Burundi mu buryo budasanzwe. Ibyago byabaye rero ahagana mu masaa 12 z'umugoroba, ubwo rero abantu batamenyekanye bateraga grenade mu rugo rwa Jean Berikimasi bavumirangiye nk'uko bikomeje kugaragara. Igisasu cyaturikanye rero umugore we Sylvia Ngabire y'Imana w'imyaka iharurwa muri 31 n'abakobwa babo bombi barimo Elisa n'uwitwa Ineza. Jean Berikimasi ufite imyaka igera kuri 35 y'abavuko n'umwe mu bakobwa be Eliane nk'uko bigaragara barakomeretse bikabije cyane, bajyanwa byihutirwa ku kigo nderabuzima, akaba aribwo bakomeje kwitabwaho. Mu gitondo cyo kwa kabiri ushize tariki ya 17 Kamena nibwo rero abapolisi bafatiye abantu 7 mu ngo zabo mu mudugudu wa Bibara babifashijwemo n'ubuyobozi bwo mu nzego z'ibanze. Abo ni Ezekiel Nkuriki, Emmanuel Ruteri Ntimba, Gabriel Mudende, Timote Simbananiye, Angelos Nomoka, Hamuduni Basabe ndetse n'itwa Pascal Kubwimana. Ubu bose barafungiwe kuri sitasiyo ya polisi y'intara ya Karusi ni mu rwego rw'iperereza. Nk'uko umuyobozi w'umudugudu Antoine Bigirimana bitangaza, ngo icyateye iki gitero ntikiramenyekana neza, ariko kandi ibimenyetso bya mbere byerekana amakimbirane ashingiye ku butaka. Abandi ariko ntibabibona muri ubu buryo, bavuga yuko mu Burundi hamaze kwinjirwamo nabo muri Red Tabara, nubwo Burundi bwohereje ingabo nyinshi muri Kongo, mu by'umwihariko mu ngabo za TAFOK, kugira ngo babashe gukora ibishoboka byose babashe guhangana n'uyu mutwe wa Red Tabara usanzwe urwanya ubutegetsi bwa Gitega buyobowe na President Evariste Ndayishimiye. Ariko kandi nubwo bihagaze bitya, abangaba basa n'abahagaritswe, haracyari ubwoba bwinshi mu baturage nyuma y'ibibazo bikomeje kugenda bigaragara. Ubwoba kandi bukomeje kwisukiranya mu gihe kugeza amagingo ayangaya intambara ikomeje kugenda isatira imbibi zihuza Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'ubu tuvugana muri Kivu y'Amajyepfo, intambara ikomeje kuvuza ubuhuha, aho bivuga ko umutwe wa 23 ushaka kwigarurira umujyi wa Uvira cyangwa se igisagara cya Uvira. Icyakora ku rundi ruhande ni igisagara kiganje cyangwa se ubona ko kirimwo ingabo nyinshi z'abarundi, ndetse ubona yuko zakoze defense mu rwego rwo kugira ngo zihangane n'ibyo ari byo byose, nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho abivuga. Andi makuru kandi akomeje kugenda tugera avuga yuko nubwo bihagaze bityo, ingabo z'abarundi nazo ngo zaba zikomeje kuba maso mu rwego rwo kugira ngo zihangane ndetse zinaburizemo ibyago byose bishobora kuzaterwa ndetse n'ibishobora kuzatuma n'ubundi ibintu bishobora kuba byazamba, mu gihe mu Burundi bakomeje kwitegura amatora. Aya matora akaba ashobora kuzavamo ibibazo mu gihe batacunga neza umutekano nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Hanyuma reka mbabwire ko imirwano ikomeye cyane, hari imirwano yabaye kuwa kabiri hari ku itariki ya 17 Kamena yongera gusakiranya M23 ndetse n'abarwanyi ba Ozarendo mu gace ka Buhimba gaherereye muri grupuma ya Kisimba ho muri teritwari ya Warikare. Ubwo twinjiye mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Mu minsi ishize 23 yari yagaruriye kare ya gace, ariko kandi za kukavamo ku itariki ya 15 Kamena. Ozarendo zari zarirukanyemo nyuma yo kumenya ko ingabo za 23 zitagihari. Kuwa kabiri zahise zikagarukamo zishinga ibirindiro ku musozi wa Kasopo. Amakuru aturuka muri aka gace kandi avuga yuko nyuma yo kumenya ko rero by'umwihariko Wazalendo yagarutse Buhimba, ingabo za 23 zari mu mudugudu wa Arusamambu wo hafi yaho rero zahise zigaruka gutera ibirindiro by'umwanzi. Gusa amakuru avuga yuko Abazalendo bazisubije inyuma bazigeza Rusamambu nk'uko bigaragara. Amakuru atangwa n'abayobozi gakondo muri kariya gace kandi avuga ko imirwano ya ziriya mande zombi yamaze amasaha agera kuri 4. Ni imirwano byemezwa ko kandi yaba yarakomerekeye
yakomerekeyemo ndetse ikanaburiramo ubuzima abo ku ruhande rwa M23 nyuma y'iko rwose ngo baje gutera aba barwanyi bo muri Wazalendo ariko bikaza kurangira n'ubundi aba Wazalendo bafatanyije n'ingabo z'abarundi bahagaze buguma ndetse aho bari bahagaze neza cyane. Amakuru atugeraho muri kano kanya ashimangira ko ibigendanye n'iyi ntambara bikomeje kugenda bifata indi ntera. Hari abasesenguzi benshi bakomeje gutanga ibiganiro ku bigendanye n'iyi ntambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, bakavuga yuko ubu muri Kivu y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru ikigezweho hari ukongera kurwana ku buryo bukomeye cyane nyuma y'uko impande zombi igisa no kumvikana cyo cyamaze kugenda kinanirana. Ni mu gihe impande zombi haba ku ruhande rwa M23 ndetse no ku ruhande rw'ubutegetsi bw'Kinshasa bamaze igihe bari mu biganiro i Doha mu gihugu cya Qatar. Icyakora ingingo Qatar yatanze kugira ngo zisuzumwe n'impande zombi hanyuma bumve niba bazishyira mu bikorwa, birumvikana neza yuko ari ingingo zisa naho zihereza ububasha cyangwa se zisa naho zikemura buri bibazo byo ku ruhande rumwe. Nk'ubu ni ingingo zisaba yuko M23 ikwiye kuva byihuse mu bice byose yamaze kugenda ifata hanyuma abasirikare bayo bakagenda bashyirwa mu ngabo za Kongo. Izo ni ingingo ubwazo zishaka kuzateza amakimbirane ndetse impande zombi zashaka kumva M23 ntabwo twaba twararwanye gutya rwose ngo tuve muri ibi bice, ubundi nanone Kongo iyo yemeye ibintu ntabwo ijya ibishyira mu bikorwa. Iyo ni ingingo ya mbere ubu usanga igonga umutwe wa M23. Ku rundi ruhande kandi ku ruhande rwa Kongo bati ntabwo byumvikana uburyo rwose twafata ingabo z'umwanzi ngo tuzivanga n'ingabo zacu, ahubwo nibave mu bice byacu bamaze gufata hanyuma tubone gushyikirana nabo. Harimo n'izindi ngingo nyinshi impande zombi ubona yuko zidashobora kuba zakumvikanaho, ariko ahangaha birumvikana neza ko igishoboka cyongera n'ubundi guhita gitekerezwaho ni ukongera kurasanaho mu buryo bukomeye cyane. Ibi rero birasa naho imyiteguro ikomeje kuko mu minsi mike ishize nibwo igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo mu muhango wabereye i Kinshasa ku murwa mukuru w'icyo gihugu hatanzwe indege ebyiri zishyikirizwa FARDC n'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, ni mu rwego rwo kugira ngo zibashe kubafasha mu bikorwa bya gisirikare cyangwa se mu operation. Amakuru atugeraho avuga yuko ibi bice byose byo mu misozi miremire yo muri Kongo bizajya byifashishwa mu mirwano n'iyi ndege. Izi ndege ebyiri bivuga ko zishaka kuba zatwara ibikoresho bya gisirikare byinshi zikanatwara n'umubare munini w'abasirikare mu gihe hakenewe umusada. Ngayo nguko mu kanya ndagaruka nkubwira ko bikomeje kubera mu burasirazuba bwa hagati mu ntambara ikomeje guhuza Irani ndetse na Israel. Hari byinshi umushikiranganji wa mbere wa Israel yatangaje cyangwa se minisitiri w'intebe Bwana Benjamin Netanyahu. Mbifurije amahoro y'Imana kandi muhaye muronke tugareke mu kanya ntimucikwe.